Danas pravimo štanglice Kraljice Marije. Divan starinski kolač koji ima puno naziva, ali je suština ista. Kolač pun oraha sigurno će zadovoljiti i najistančanije ukuse. Za pripremu ovih štanglica bit će vam potrebno: za koru 4 belanceta, 150 g margarina, 150 g šećera, 70 g brašna i 150 g oraha. Za krem 4 žumanca, 150 g šećera u prahu i 1 vanilin, a za čokoladni krem 100 ml mleka, 100 g šećera, 100 g oraha i 100 g margarina. Ostanite sa nama, sledi priprema.